Abagororwa barenga 1,800 batorotse gereza nyuma y'uko amabandi yitwaje intwaro ateye gereza barimo mu majyepfo ya Nigeria akoresheje ibisasu biturika. Nigeria nicyo gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika gifite umubare munini w'abanyururu batoroka. Umujyi ukungahaye ku myuka ya gaze wa Palma muri Mozambique wagabweho igitero n'inyeshyamba zifite aho zihuriye n'umutwe wa leta ya Kisilamu mu mpera z'ukwezi kwa gatatu, ubu uratekanye. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Mario Draghi yahawe ikaze na Minisitiri w'intebe w'agateganyo wa Libya Abdul Hamid Dbeibah. Draghi ni umwe mu bayobozi bo mu bihugu by'Uburayi bagerageje gutsura umubano na Tripoli. Inzige zongeye kuburabuza abahinzi muri Kenya, ziteye ibibazo ku musaruro wabo n'amatungo kandi zishobora guteza ibura ry'ibiribwa. Ibihe by'ihinga birimo gutuma abayobozi batabasha gutera imiti yica udukoko. Naho muri Ghana, ibyana by'ibifi binini byibura 80 hamwe n'amafi menshi amazi yazijugunye ku musenyi w'inyanja zapfuye hafi y'umurwa mukuru Accra kuwa gatanu.